Kumnu ban delete yagani YouTube channel pun ha kipru kiko aban tip le changata ngan to so doi bihagani video lada pi don YouTube channel de film so tanat de yagata YouTube channel jong pi don a problem hata YouTube channel ne pi muku akhirnya yagata YouTube channel pi ko aban delete yagata YouTube channel tang ba film la re de ani video kala abani ra pi namar hagani video ngan so pi kumnu pi la aban delete yagani YouTube channel jong pi in khasi ai blog lada pi delete yaga YouTube channel pi suk seba ban comment hagani video jonga ngaku aban timbale pi ko aban delete yaga YouTube channel namar mona ki bro don a problem mem de ki ko aban delete bai ta ngaku ada pi ju comment hagani video jonga ngaku aban tip bale pi delete yaga YouTube channel jong pi ma ya blog hagni ya channel jonga blog ngan wan ra IP ga series wise videos panga YouTube bai ta pila aban subscribe gen YouTube channel jonga pila aban share ni video i blog jong pi lada don i blog jong pi ko ki ko aban delete yaga YouTube channel jong pi ne lada ki ko aban long YouTuber ro pila aban share ni video de pekin la aban pa i video ro de lada pi ko aban contact ban nga pila aban link ha description jonga don Telegram link don Instagram link pila aban klik hata da pila aban follow ne blog pila aban join yang ni Telegram channel jonga ro ngan ai link pi description de blog bentang ngan record mobile screen jonga dengan episode step by step kumnu phiru la aban delete yang ni YouTube channel jong pin khas de blog I hope pila ini mobile screen jonga ta pai blog la danga open ni YouTube studio jonga la danga klik ni on ladanga klik hani ha profile jonga blog hani ladanga klik hani setting hani ngamla re ban delete ega YouTube channel pai mdon option de ban delete ega YouTube channel fi mdon de bahita blog fi don kam ban le you blog fi ani gmail ba fi use ega YouTube jong pm fi chu open ega ni gmail hagani chrome chu open chrome jong fi talada fi open chrome hani company komni tamanta hani ha chrome blog fi don kam ban open new YouTube Fidon kamban open uni YouTube ha Chrome pai mantangal open juga YouTube ha Chrome ani mdere app ani YouTube banga open hani Chrome tamanta la dapi open nga YouTube ha Chrome hani ha poro pi don ni lightly button chu click hangni la dapi so agani Android jam hajrong ni don kumuni lightly gi button fidon kamban yon hatu la dapi la dap nyon hangne blog pi ka thoni request desktop site pai blog fidon kamban nyon hani request desktop site teman nyen hani request desktop site teladanga request desktop saya kan pini kumni teman ani la along kum kunja laptop teman pidon kamban klik ni profile jongpi tangala klik ha profile jonga ta chuklik ni view your channel telada pi klik ni view your channel company pi kumni teman blog pi ka thoni customize channel Pidon kamban yon hagani customize channel tamantangan yon hani customize channel ladanga yon hani customize channel manta ani YouTube studio em kan open a Chrome tapai kalno kom ni don app ha app himla re baida pidon kam one hangne telada pipa mantanga don hani Chrome jongani YouTube studio te hani pai ka channel optimization em te hani ro lada pi wat em himla re ban chem de kata option ban di de YouTube channel baida blog pi chu one chapo ini tapi ni Hapo do ini katho setting em ban zoom kumni dengan pen ip chapo ini don setting la ra ban zoom pi ini setting hani ha setting pi ini hapo do nem dani da left side don ni hapo do banga mak pi don kamban yon hagni setting dalda pin yon hani setting block company pi kumni pai company pi kumni ma te hani pai don hani general channel don upload future don add category te pi don kamban click hani ha channel so click hani channel Lada pi klik ni channel pidon kamban klik ni advance setting lada pi klik ni advance setting chulai chapo ini lada pi le chapo do am block tapai hani remove YouTube account pi hani RD setting avi setting ka tho manage YouTube account avi setting ka tho remove YouTube account pai block lada pinyon hani remove YouTube account am te ani YouTube channel jong pi kan delete ma ani YouTube channel jong pi kan delete te ani Gmail jong pi kan long kumni te dagani Gmail phila byang ban chana channel thamai ngaro man chwa am blog don channel barim jonga kerteng tag betui tang bang asna video jong hindi por arajar apoi ar ngawi pi kita por ngasna video jong hindi te heden ngam so tenat ta YouTube channel damar la abona paklang ale am baita nga delete eta YouTube channel dagani Gmail banga use time dagani tangba channel nga delete tamantang chana biang channel daga kerteng jong khas tag bitui tangba video nga thap jong khasi te kumta lada pi click ni remove YouTube account em te company pi kumni
แต่ฮันนี่บล็อกพี่ดอนกัมบันเลอยู่พี่ดอนกัมบันไอกับอีเมลจงพี่ดอนกัมบันไอกับพาสเวิร์ดแต่พี่ละบันรีโมทงำเลada nomor ngam ko ada ban delete tang ini lada pi klik to remove youtube account hani chu Iกับ password jong phi lada pi I password ani youtube account jong phi ka la delete blog I hope blog pila aso thu lada pi don e jingkli pila ban comment blog nga bonga pan ep pi chu follow kumta chu klik ha remove account de kan redirect pi I ga gmail jong pi I ga password jong an youtube password jong an gmail jong pi lada pila da I da da pi delete de pi de ani youtube channel jong pi blog I hope pila aso thu kumnu ban delete de ga youtube channel ngala apso thoi bi hagani video te lada pi don e jingkli pila ban comment hagani video the seo ban subscribe ga youtube channel jong am namar la sai ngan upload so awi video changa youtube bi kumnu pila ban kamai daga youtube am ngala ngan pisno thor ma ngala aw pi hagani channel jong nga wanda series by video ya don live properly ke video ba de tang changa youtube ta ita lada pi tip am te pilo la ban export haga youtube to bhai ta subscribe ga youtube channel jong share ni video jong ai blog jong pi pila ban hype ga ni video ro hapo edu ka tho hype am chu hype te lada pi hype ta ni video jong ka youtube kan pha chi gi bro ma te lada pi don e jingli pila ban comment te so ibe ro lada pi ko aban chana youtube channel thamai check ga ni video aga ni video nga prashno tho ipi ko mu pila ban chana new youtube channel te lada pi ko aban tip ga new update jong youtube pila ban check ni video aga ni video nga lapso to ibi blog te ita blog khube chubon